mak jalan mat. Dem mas sepeda motor. Bede je malten. Arah apa? Pak gede boleh lah. Jual. Buat apa mak wes tak jual mat? Lu. Mak pada nanti nama druki jiraman. Ih, madruki lah kah? Tak salah gue nanya. Lu. Mak bede bu nasat ya. Bangkrut ongku usahana ya. Ya, engkau tak tahu mas temon soal jeredor. Samping engkau tak tahu ngurus urusan orang, matanya kangkok rabon. Jadi marah mon apa retongan amben situaan. Cuk perlu ngapusi alek si kurang tahu dilempar bagan. Sur, na bedai Malaysia pulang tahun. Benih bektu sakit cek rabu nak angku tahu kejadian dalam keluarga. Madruki mago di tekel tak temu kali nak sengko. Terakhir pangalak pesi saya bitek 5 juta. Amar ke madruki tandi kasangku pun dapat kacenci. Saja kejeri yang madruki masalah di tekel kasengko. Ya Allah, mak ngak nih katang bagian urusan ngagak suksesa gagal malolo. Tapi mun ngak kada bunajunan. Inna ma'al usri usro. Songku nai beli ke kasusaan bodoh kagempangan. Hei, Cet. Dan jelo. Enggak kapurung kok. Iya ti namun kaburu. Padahal nggak ada nomor cewek jomblo ya. Mamaran nomor atur. Antus kelu tay santai. Bana kemar kok nak lu. Jak nomoran lu. Bona temu kali ini lah sini pusing kok. Sesapen tepak kasih setengah jadi. Yes ngocak racin. Bila ketemu tepak kebentu. Loh, mata abo lu kan kok bona. 20 dong mau coba nomor aktif. Palingnya blokir sing kok. Iya njak Cet. Jurang kok nomor oleh dari kanca. Mun kok tak mungkin setega itu kau nah. Keng mun si Satya asli buru lulus sekolah. Engko tahu tibi kau ren. Mamaran nomor atur. Iya kan mangkana kemalu rokok nah. Kan mun marah dah sepak je. Marah catat nomor 0 bulutung 235 sangat petok. Mat. Bek nah kak. Guru Satya sing kowe patut taritan tibi ke orang lain. Kurang banyak beremas angkolan apa sih beri segi kebun. Sampai bawa mata ada tegal. Iya sapurana sing kok kak. Tak boleh lekak kabut. Sapora.
Efek kira bak na bisa mailang todus ben mabeli Tegal. Sambil libur ke apa bak na mat? Do emak set bak na bisnis sa. Kok ben bak na tak teman epa lapar mun pak dari kene. Tak teman ya ciri ben sarom ben nekem tunya. Mak sati ya bak na laju butuh di lemana jeria. Iya Arya nyaman ala napak kakak kereng kok kak. Engkok rajotang. Engkok ngarep na bisa ngarte kakak badaan silate bekang kok satya. Paling enjak, engkok tak ngalak hak na orang lain kak angku nopo isa kapina. Mata ngalah hak na orang lain bak na. Mak sajenta temu karan na dikna. Cuk saya ngabak na boleh pak tepak kasengko. Tak kira aku sampai pegel mararia. Bahkan mun bisa Tegal ora tak kira pak geger kata nang ngaji batli. Mun mararia, maaf boy, sengko tak bisa beri oloran tanang. Enjak engkok tak minta oloran tanang kak. Tapi sakader ngartena. Ben kasabaran nabok nang abes tunya napak selai patado. Amarga sengko. Laku pagi mun la pangeran mabeli kabodaan na sengko. Engkok ajanji pakun mabeli. Sih, gampang ngau jak gantian abak na. Pada sila jamin kabodana bakal beli kasal. Satya Mararia, beremak boy tebus boleh Tegal saya panggap kejibatli. Mon soal silain, engkau tak peduli. Kau usaha nabak na bangkrut, dunia na yabi, jadi urusan nabak na. Satya engkau minta Tegal situng tina napak pak akare. Mon bana tak sanggup, jual Romanaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ngebat dur buat nacet. Sani kan om. Adur nurut kau kanjo. Cek pun terus tanya luangan laku sampean. Olah bodoh. Lowongan lah aku. Engkin om. Sampun nakatitian si Bori. Kalau gagal ngoleh lako. Sehingga kesepalan saya seharusnya terobati. Kini semakin menjalar dan menggerogoti hari-hariku. Aja apa buat nanggu tak ngerti jadi. Intinya buat nanya rela aku kak. Tandi pesek, tandi rokok. Cek ini keampian bisa menerjemahkan nom. Iya, jujur bae dor. Edin nangkok beneko si malaku orang sebelumnya. Pocet dia kuning kebebentuan. Serena nyaman, iya terus sekali alako. Saking beda kalakuan si tak bisa tanangi pocet edin nak dor. Jadi ya pola bisa ikan ngibek na posisina. Muncet buat na putul ako. Kebetulan ongku gini kan om. Toren apa lasu? Suragi ka kaulo. Ongkuan, sangkupongku na. Pantang ka kaulo jilet coba si pon geger katanan om. Mun pun kaulo ngocak siap, tak kira nyorot poletan. Engkyung kunom. Sebelum na terjun bisa ten sepil sakuni lah kak. Napa kalakuan na kaulo nom? Asap wanta mancuk buan teletong asap itu. Engkok sape 5 pasang. Ajam kampung sekitar 200 biki. Sebenarnya jera pasti ada mancuk kape. Ben kotu bersih. Lah jadi ya kalakuan na buat na.
Mun bagian telur pasira sinangani nom. Ah, dek benar jemput telur Dor. Ada apa benar matanya jeria? Iso bunga tanya guna nom. Kasak lah terakhir Cet. Siap, Nom. Ayo, Dur. Selamat bertugas ya. Ambian Nom. Tahu deh longku. Pakai teh kabel nasa beda dengan sate ya mal. Mungkin Nom. Ambian tahu nih apa? Mak sepeda motor kok si tahu. Tekel bayi kok buru bari si tahu. Jelai pangkep ke Cipatli. Tapi ya bermak apa oleh. Jelai nyaman orang posang. Taretan si biasa nanti kenangan apa retongan. Tak ada beli sekali. Engke mek pola nampian bedai jauh na sabit neka no. Teti madruki tak kok ampian sial muna belo. Aca-aca amal. Saking labak nang alak karep TV. Engkok sing tak tegel dina napak si jual. Tak kira kok si pegel. Ben sampe engkok sataretanan dari lambak. Tak toman mata dek diandi. Buru madru kiri ya. Tang keluarga si tak seken aku dunya. Engkok curiga. Mun tak ging lebur ka main, iya lebur ka nik bini. Mun soning ngakau udah Nom. Madruki corak tak toman kapar-kapar nikah. Tapi mun deleman buduna bisnis, sekut acara tak kaula. Ki nyamanapun kau di Nom. Kadang bedai atas, kadang bedai bawah. Mun ki bedai atas, seiyu jine karasa sokor. Tapi bila pun bedai bawah, berarti kesabaran ampian si tetio koranda. Iya jera cak-cakan berak mal. Mun orang bedai ka tujuan sela nyaman. Pokok lapa tepak tujuk cek banyak kuli. Tak kira sampai alerok katana. Madru kiri ya tak masuk orang sela karema jalan. Sakapian nalanya menerusaki dari pak. Tetimun beda kasangkalan. Berarti madru kitibik si tak tepak jalan. Benar lah godin nak Dur. Mat. Nolongi pocet kon.
Engki kak mat, kini kalau kan jo, begini nimpal calat dong taman cok. Iya di nata apa. Kalau kawan apa boy, tak usah tampek. Si penting halal, ben bisa nyokopi kakak kebutuhan apa tuh. Iya mat, benar ada mak aja dah. Entara kanu maci bodoh ya. Bodoh lo kecilin sungat. Bo tak pekau ku cet. Kan suruh ada cewek endok kabuk nah. Engko bila lah ngocak jurua, tandanya sedang berlindung dalam pencitraan. Apa abu laslina? Kan todus sengko. Cari soal pekadur, bukti na bulan tadi cewek kasetya, ayo. Be nama. Engki nom. Tujuh marah dena. Beda perhitungan apa? Soal langko arah salah mereka pi. Engki nom. Langsung boy ki. Kau lega anjo, apa ritongan soal tekel nom. Arah apa tegel kan? Kau lay panglo sareng Kak Mansur. Amar kowe pagante kasampean sobung babulan apa lekak nom. Engki kau le ngakoi pacet kalero. Dari kenika maksudnya kau le anja tero apa ritongan sareng sampean. Mik pola tegel kasak bisa paburung. Sabab permintaan Kak Mansur, tegel kenika pakun suruh tebus nom. Beremai mat. Cek tegel jeruah lek kebaya tampak mun sengko. Saminggu lagi lek korok tanana. Alat-alat lamari nguncengkap tingko. Mun pas eva burung, saya jelas nambah emok kangko. Engki kau le paham nom. Tapi mik pola bisa sampean abri pengertian si lebih. Kalau pun cara nyari kente si lain. Sabab sanyatana kau le tak andi niat makan tia tegel kasak. Mun tak keng pola na kau le andi kaberatan si raja. Cara riamat. Engkau bisa membeli tegel lebekna. Tapi kalau berdua syarat. Pertama, engkau tak bisa narimakan tunan nautang ngabekna. Dalam artian bekna kau tu alona sikap bisa bitek 5 juta. Si nomor 2, PC bisnis ini apa terteros. Tasan tet sakonek bisa tetirogina. Bekna ma burung tegel kasengko sekerep ka bisnis. Saya jelas ada tekirogi kasengko dari biaya proses. Lah, dari jeria bekna wajib akan TS 10% dari harga awal. Berema, Engki mun kaangkui 2 syarat kasebut nom. Kau lah yakin sampean paham kakak badan na kau lah. Tapi kau lah tak ngiba paritungan kosong. Arepen na kau lah sampean mik bisa abri sakonik kalor keelan. Kau lah trauma jera saparo nom. Tapi mun sampean kenceng dalam paritungan nikah. Iya tak bisa mat. Kan kempang tadi olor paritungan jual beli wakna. Apa nak boleh benefit sakonek? Mangkana harapan anak saya tak mau kalap tak yang keesai dalam mana akad. Iya takut nyorot nyantir mararia. Engki tinggal pun nom. Kau le terosa. Iyalah. Tina kerpeker. Mun andi kasangkupan buat nabol le kasingko. Engki pun nom.
Ampun om, ampun om. Ampun om, gue tak sanggup pelakuran om. Apa, Sur? Tak nangkuk buat nami cipat di ten. Syah. Bawa cipat liar apa? Bayi arah apa dur? Siap perak nempel calat dong. Kata info buat tak nemu lako boleh. Apa sih kau beli rokok dikit? Yo boceng ten. Bun boleh tak sesuai musuh lakona. Tina ra bongok nyari laku lain kok. Boh, tiba aja dah buru dari Cipatli. Cok nyeng ranyeng. Ya kayak di ngoreng todus kok. Geluk lah temu madruki. Bu, rakyat ini ngajak kompromi. Matruki boleh guna Cipatli tur. Iyo gelak. Engkau silang ngaleng main apa cecah bola. Cengeng je dah. Enggak dur. Nanti nangkau nyang lu ngapain? Tak baik je mau sebut nak. Demak amat ranta bentas sabun amat. Engkau nyari ala aku ten. Corak ria tong setong acara. Pola kala ben singko arantau bisa alon nasi saka pina utang. Aduh, mat. Si nak cok posisi beberok. Boleh buat nak andik taretan. Koti coba rempek. Pola bisa ngangkes kabur tenebekna. Iya justru jeria ten. Kak Mansur satia pekel kangko. Amar ke sengko acual tekel kacipat ditaduk paritongan lekak. Ben Kak Mansur minta kangko sa cepet jaga angku nepus boleh. Sedengan langkok ten nyari usaha kesanaki. Beni nambahi makini otang malah sajen maraja urusan. Tetingko arasa amik ria jalan keluarna. Iya mun lajar ketika putusan nabek namat. Engkau tak bisa ngalangi. Kun bisa doaki. Bek namun tere paringan lancar. Ben sa cepet dak lo nasi otangna. Sacana dari beri mulang kok banget paraten kabeh. Pangaterok aku ya bantu cek rajan. Saking kabedaan saya tak ada pengarona. Iya tak arapa ten. Malah sengkok sakalangkong kabon. Mulai beri mula aku beri semangat. Sengkok nete peroma yo. Bek nawe. Iya sur. Mak kabur wabasan na. Engkau tanya-tanya apa bek na? Tanya apa bek na? Andik kesalahan apa matruki ka bek na? Sampai bek na tak andik kain beken sama sekali kata retan na TV. Jadi urusan na keluarga nangko tak pantas bek na sampai ngurus dalam marajer ya. Arah apa? Madru gitu ngatuy. Enjak tak jara jari sur. Saking kunang ko ember ka badan nama truki si raja otang marah ya. Ben sangka sini ben. Bahkan ben na tibik sela abit bude jauh na. Andik pikiran si pada coba na. Padahal mun ben na tahu. Tak kira sampai tak kerja jari. Maksud tu ben apa?
Mun kontrol na berkat kesana sengko, supaya jauh pikiran. Allah coba terus. Engkau bila kare celang, iya celang. Jara cak nabek nasur. Engkau kun mada pak aset pong alasan, saya kata sengko. Sabung kau ikut cak satanan lanceng kun matruki. Bahkan bek na tibi tak kira tahu. Apa na bek na tada umur sabuk penyakit komplikasi. Petong tahun lepak na saya rabat. Atampe kasanaki dari medis sampai ke dukun. Ben-ben nama ste tahu. Perkara cara jiria tak mungkin ngabik biaya sisakone. Bahkan dari saking embe nama druki ke orang tua. Usaha na tak kaperenaki sampai akhirnya bangkrut. Tetirajen otang amat druki tak lain sebab pepte ke orang tua saat bitria. Setaretan na tibi tak kira tahu. Mat. 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 Demma lima dulu kiwe. Mangkat. Mangka demma. Tak tahu. Pabola na gila kuna rantawa. Bener tiap rumah na kang kok. Mata abole gelo benar kok. Parcoma sur. Sabab na gila dalam kabadan pegel bentar lebat becik. Sedeng ate mon lapan dirasa becik. Pak lari ocak tepak. Di dalam rumah sana pak kuning rasa selak. Allah marah mulai. Iya kak, engkau mulia. Tapi deki, bila engkau lamari alonasi utang-utang singkok. Ambutin aja terus lagi niat tuh. Marah mulai. Saporan engkau, saabitri yang ngalak karep tibi. Engkau tahu, otang ngabek namar gebekte nabek nakapa. Sedeng singkok kocak anak sareyang, tak sempat ngaromat dari sakit sampai matena. Saat yang kok apa ngerasa, abek talibet seret ngocelah sakepin na kejojoan. Sisa nyata na bodo betes bektona. Iya kak, tapi engkau rajo otak. Ben banyak tanggungan sekotu itu poe, sebelum natanan opo sengko. Urusan jeri aja nangkok,
Si tepak lah karena engko cak kakak na bisa ngempen dalam kesusaan. Mayuk mulai.